lebyi vuhaxi bya mahungu ya SABC hi haxa twi kusuka studio 12 Auckland Park eJoni. Kwalomu ka 300 billion yi ta eswikhwameni swa vapfumari tanihiloko holobye wa timali a andlala mpimanyeto wa tiko wa 2026. This is persons of interest to the Commission are meant to be testifying, and we can't have a situation where we keep getting medical certificates like this. Commission ya Madlanga yi vilela hi timhaka ta timbhoni leti papalataka ku ta eka ntshamo. Oka hina ntsaka ku tlhela hlangana ka mahungu ya Xitsonga ka SABC2 ya haxa le ka channel ya mahungu ya SABC le haye hi vuhaxi bya DTT na le ka SABC Plus ku nga app ya SABC riperile. Commission ya Madlanga yi kombise ku vilela hi leswi vanhu vo karhi lava faneleke ku nyika vumbhoni va tshamelaka ku va nga ri kona. Ntshamo wa commission a wu va kona namuntlha hikwalaho ka leswi mbhoni yi nga te yona ya vabya. Vhiki leri nga hundza yin'wana mbhoni na yona yi yise papila ra dokodela loko tin'wana timbhoni ti ve ti kombela leswaku ku cinciwa masiku yo nyika vumbhoni. Vakhomishinara va ntshamo a va tsakanga hikuva timbhoni tin'wana ta xiyenge xa vumbirhi xa ntshamo va tikomba ku papalata ku nyika vumbhoni. Va tlhela va kombisa ku a va tsakanga hi matsalwa wa mbhoni leyi a yi fanele ku nyika vumbhoni namuntlha a nga va nyika wona kusuka eka dokodela ku komba ku wa vabya. Let's adjourn this hearing that aborted until tomorrow at 9:30. 9:30, Chair. 9:30. We have no other business. That means we adjourn for the day. Commission yi ta yisa emahlweni no ta vumbhoni bya vukungundzwana eka masipala wa Ekurhuleni. Nhloko ya hofisi ya swa vuthori eka masipala lowuya loyi a nga yimisiwa entirhweni Linda Xakasheka u langutele ku ve a ta nyika vumbhoni nakambe mundzuku. Kasi hi le tlhelo commission yi le kusuhi no fika emakumu tanihi leswi siku ra 17 ra n'hweti leyi taka ro va Gemeta ri nga enyongeni. Eka nkarhi wa sweswi mulavuri wa commission a nga tiyisanga ku nga engeteleriwa nkarhi kumbe The Commission has very important business. These witnesses, persons of interest to the Commission, are meant to be testifying, and we can't have a situation where we keep getting medical certificates like this. So the commissioners have indicated that, and the evidence leader agreed, that they will consider further steps if need be, including potentially calling the medical practitioners, the doctors who sign these medical certificates. Ntshamo wu yisa emahlweni mundzuku. Holobye wa timali Enoch Godongwana u andlele mpimanyeto wa tiko wa lembe leri wa 2026. Holobye u ri hambileswi mfumo wu nga ringeta ku olovisela vamabindzu na vaakatiko laha ni lahaya ku hava ndlela yo papalata ku tlakusa swibalo swin'wana. U tivisa leswaku swibalo swa mafole, byalwa na petrol na diesel swi boheka ku ya henhla. Holobye wa timali Enoch Godongwana u pfule hi mahungu ya kahle loko swi ta eka xibalo hi ku olovisela vaaki eka mpingo wa inflation. We are also proposing additional tax measures to ease financial burden on households and businesses by adjusting personal income tax brackets and rebates fully in line with inflation. Holobye u vilerisiwa hi vanhu lava xavisaka swo ka swi nga ri enawini u ri swi vanga nxungeto eka ikhonomi. A tax of 20 pack of cigarettes rises from 22 rand 81 to 23.58. Pipe tobacco rises by 28 cents per 25 grams and cigarettes tobacco by 87 cents per 50 grams. Cigars rise by 4 rand 56 per 23 grams. Godongwana u ri xitiviso xa sweswinyana xa ku huma eka vaendli lavakulu va fole xa leswaku va ta pfala matirhelo ya vona ya laha tikweni i xitsundzuxo lexikulu xa ku kombeta leswaku mabindzu yo ka yi nga ri enawini ya ona.
hi tlhelo ra mitirho na ikhonomi hi ku angarhela. U tlhele a engetela xibalo xa swinwiwa swa xihoko. A 340 milliliter can of beer or cider increases by 8 cents. A 750 milliliter bottle of wine goes by 15 cents. A 750 million bottle of spirits will increase by 320. Godongwana u tlhele a ringanyeta ku engeteriwa ka xibalo xa mafurha hi ku fambisana na inflation. Mafurha hi ku angarhela, nxavo wa petrol na diesel wu ta tlakuka hi 9 wa tisente na 8 wa tisente, kasi xibalo xa nkwama wa timhangu ta le magondzweni wu ta tlakuka hi 7 wa tisente. Kasi a twini leswaku mavonelo ya politiki ya vile njhani mayelana na mpimanyeto. Okay, ya mahlweni na mahungu ya mpimanyeto emoyeni hina muti wa economy ku nga Nkulukumba Kusu. Mkhabele ya amkela mikona moyeni. Ikona amoyeni na vayingiseri va SABC TV. Mkhabele ku angarhela hi wahi mavonelo ya n'wina eka xipiko xa mpimanyeto wa holobye. Ni nga vulavula ku ri budget ya tiko a yi cincangi ka swilo leswi hi nga swi languta hinkwaswo. Loko mo languta ku ri budget a yi tshame njhani ka lembe leri nga hundza na leswi budget yi nga tshamisa swona ka lembe ra 2026. Swi ta swi kha swi yelana ngopfu loko mo mi kha mi languta ku ri economic development or economy yi allocateliwe fikelela mali muni 283 billion ka economic development, and then imali leyi a yi nyikiwini ka lembe leri hi humaka ka rona. Loko mi languta ka education or learning and culture, mi kuma ku ri a ku ri na ntsengo wo ringana 580 billion ka lembe leri nga hundza. Ka lembe leriwani va fake ntsengo wo ringana 527 billion. So loko mi kha mi languta as well na loko hi ya ka public debt ya ha tshikelela swinene ku khavhara almost kwalaho ka vo 20 to 22% ya GDP like ya GDP. And then loko mi languta mali yo hala loko hi ya languta ka peace and security, defense a yi vekeliwe 58 billion hi 2025, yi nyiketiwe 59 billion hi 2026. So loko mo languta budget hi ndlela leyi nga xikona ya fana na leswi a yi ri swona ka lembe leri nga hundza. Swilo leswi ntsinini ni nga ta ku swi cincini ntsena i ku hi nga languta ku ri ku na inflation increase ya ti fuel tax or levies, and then ni tlhe hi languta na ti excess levies swa like ku ngeteleliwa ka swa mafole na swa mabyala. Hi swona ni nga ku ri swi tikomba ku ri swi ve na ku cinca hi ku ri swi ye ehenhla hi ntsengo wa inflation. Mara leswi budget a yi ri swona ka lembe leri nga hundza ya ha ri swona ka lembe leri hi nga ka rona. Kambe loko mi langutiseni xana holobye va swi kotile ku ringananisa kumbe ku balansa ku lwa na vusweti hala tlhelo na ku kondletela mabindzu? Va nge swi koti ku ri va balansisa vusweti na mabindzu. Ni nga ku ri for 32 years hi ngo vula ku ri mfumo wa ANC wa swi kota ku endla budget kahle ya lava vo swela. It is a welfare state. And then va tsandzeka ku ri va endla budget ya van'wamabindzu or ku mabindzu ya phutluka or ya ehenhla. Swi va swi kha swi tsandza hi ku ri loko mi languta mali ya economic development hi yona yi faneleke yi va yi ri henhla ku learning and culture 2 times
yi ri henhla hi kambirhi ka mali ya economic development. Sweswo swi vula ku ri budget a yi le ka xiyimo xa kahle. So budget ya kahle yi fanele yi va yi ri 700 billion ka economic development, and then yi va yi languta yi va yi kha yi languta maybe 527 ka learning and culture. Mara as well loko mo va mi kha mi languta mi kuma ku ri peace and security a yi nyikiwi mali yo ringana leyi nga khavhara ku tiko, yi va yi ri hansi ngopfu. Loko mi languta mali ya defense and state security mi kuma ku ri Home Affairs ya struggle hi border management, na ti immigration, hi mhaka ku ri mali leyi ya ka defense or defense ya hina hi nga vulavula ka training and then hi languta hi ti equipments mi kuma ku ri na operation ya defense a yi swi koti ku va yi kha yi tirha kahle, and hi swona swi nga endla ku ri for these 30 years mi kuma ku ri na ti-foreigners to tala. Problem yaleyo yi endla hi ku ri defense ya tiko yi weak. Loko defense ya tiko yi ri weak, hambi ho va hi ri na mali ya njhani la tikweni, mali liya yi ta tshama yi kha yi huma hi ku ri vanhu lava va taku laha va tela mali leyi hi yi vekaku ka budget, va tela ku teka mali liya va tlhela na yona ematikweni ya vona. Mkhabela, sorry ku mi nghena non'wini kambe hikwalaho ka nkarhi loko ma ha vulavurini hi ku budget leyi nga yi vona i budget ya welfare kumbe yi rhangisa ngopfu vapfumari emahlweni. Hi voni ma budget 292 billion ya midende midende lava nga tirheki va ri ta mahlweni na yona, vadyuhari na vana. Xana mali leya 292 billion ku nga kwalomu ka 300 billion rand hi xiyimo xa ikhonomi ya sweswi yi tisa ku cinca eko karhi na evuton'wini bya vaakatiko bya siku na siku? Yi tisa ku cinca hi ku ri mi kuma ku ri mudende va wu ngetelele hi 80 rand, and then as well vanhu lava va ti-military veterans va ngetelele hi 80 rand na vona, and then lavan'wana na van'wana va ngetelele hi 40 rand na 30 rand. So loko mi kha mi languta mali yaleyo yi va yi kha yi tisa ku cinca hi ku ri loko hi kha hi languta swilo swo tala vanhu va fanele va kha va dya, vanhu va fanele va kha va hanya, vanhu va teka maphilisi, so maphilisi a ma tekiwi munhu a nga dyangi. So loko munhu a nga dyangi swi ta vula ku ri a nge swi koti ku teka maphilisi. So mali liyani ya mudende ya va pfuna swinene, and then ya pfuna la tikweni. Ho vula ntsena ku ri mali yi va yi ri yintsongo leyi yi nga allocatiwa ka budget. Tiko ra hina ri nga lava mali yo ringana yi nga lava ntsengo wo tatisa trillion ka budget leyi nga ka yona ku ri kota ku balance budget. Mara ko fana sweswiwana ha tsandzeka ku balance budget ku ri hi telele hi swisiwana ende vanhu a va le ku tirheni. So swi endla ku ri hi nga vi na mali yo ringanela ku ri hi endla ku ri hi fambisa tiko. Mina ni Mkhabela, mutiwa economy kusuka eka Antswisa Capital Partners. Inkhense ngopfu enkarhi wa n'wina. Ka mahlweni mahungu ya budget kumbe mpimanyeto, Holobye bya timali Ina Godongwana u tivise na makungu yo engetela ku tirhisa mali eka nhluvukiso wa vaakatiko ku katsa na ku ya na mahlweni na mudende wa vanhu lava nga tirheki. Mfumo wu pimanyete 292 billion wa tirhandi ya midende eka lembe leri ra 2026-2027. Mudende wa vadyuhari vatsoniwa kumbe lava nga lamala wu ta tlakuka hi 80 wa tirhandi hi Dzivamisoko ku ya eka 2,400 wa tirhandi. Mudende wa khale ka masocha wu ta tlakuka hi 80 wa tirhandi ku ya eka 2,400 12 wa tirhandi. Kasi mali ya vuhlayisi bya vana yi ta tlakuka hi 40 wa tirhandi, kasi hi Nhlangula yi ta tlhela yi tlakuka hi 10 wa tirhandi. Kasi mali ya mudende wa vana yi ta tlakuka hi 20 wa tirhandi ku ya eka 580 wa tirhandi. Mali ya ti-350 yi ta tama yi ri tano. The old age grant, disability grant and care dependence grants rise by 80 rand in April 2026. Huvo ya vulawuri bya mindzelekano va averiwe mali yo engetela ya mamiliyoni 990 wa tirhandi to pfala swivandla leswi nga kona swa 438. Border Management Authority has been allocated an additional 990 million rand over the medium term
to build capacity by filling 738 posts. kasi vuthu ri engeteleriwe mabiliyoni 2.7 wa tirhandi yo antswisa matirhelo ya vona ku katsa na ku yisa mahlweni ntirho wa vuthu ra le moyeni ra Afrika-Dzonga. 2.7 billion is added to defense over the medium term to improve operations, including maintaining the South African Air Force fighting capability. Maphorisa ma engeteleriwe biliyoni 1 eka mpimanyeto ku fana ni masocha hi ku tirhisa nkwama wa khara wa ku lwisana ni vugevenga, kasi kwalomu ka mamiliyoni 883 wa tirhandi yi susiwe eka ndzawulo ya vululami ni nhluvukiso wa vumbiwa ku ya eka hofisi ya muavanyisinkulu. Over the medium term, 883 million is shifted from the Department of Justice and Constitutional Development to the Office of the Chief Justice. This will enable the Office of the Chief Justice to manage its own budget, enhance its independence from the executive from the 1st of April this year. Ku engeteriwe kwalomu ka mamiliyoni 900 wa tirhandi ku engetela vuswikoti bya tikhoto loko swi ta eka tikhomixini leti nga le ku lavisiseni ka swihehlo leti nga hetaka ntirho wa tona eka nkarhi lowu nga vekiwa ku averiwa ka tona mali swi ta endliwa loko ndhurho wu ta va wu ri rivaleni. There are also a number of commissions of inquiry which are taking place. Some of them have asked for an extension. We will also be looking how do we fund that extension. Nawumbisi wo hlawuleka lowu faneleke wa matirhiselo ya mali wu tlhele wu katsa exikarhi ka swin'wana mamiliyoni 5.8 wa tirhandi yi ta ya eka PRASA na mamiliyoni 700 wa tirhandi yi averiwe ndzawulo ya vuhlanganisi ni thekinoloji ya digital. Ndzawulo ya dyondzo yi kume xiave lexikulu xa mpimanyeto xa 23.7 wa tiphesenti. Mabiliyoni 27 wa tirhandi yi averiwe swifundzankulu ku tiyisisa nongonoko wa mpfuno wa HIV/AIDS, kasi hi le tlhelo mabiliyoni 21.3 wa tirhandi yi averiwe xiyenge xa rihanyo. Ndzulamiso hungu leri a ku hundzaka lava holaka 370 ku nga ri 350 a yi cinci. Kasi hi tweni mavandla politiki mayelana na mpimanyeto lowu wa lembe leri lowu nga andlariwa eParliamente eCape Town. The personal income tax adjustment, it's a very welcomed position. At least the workers will now have some money in their pockets. But to save 1.4 from the fiscal, it doesn't mean anything because saving 1.4 doesn't reduce the price of bread. The price of bread is still high, the electricity is still high. He keeps on speaking about partnership between private sector and the public sector. We've seen it happening in the electricity. Did that adjust the electricity price? No. The bedrock of any reliable budget is proper projections. We have been raising this matter with the minister for the past 3 years, that you will never get our budget properly if your projections are ill-informed. In 2024, he projected the growth of our economy to be at 1.1%. In 2025, he projected another 1.4%. Now he's projecting 1.6%. You know, it's baffling as to what informs these projections, because they always get these projections wrong. They have been, even since 2024, the birth of this GNU government, they haven't realized their projected target. So Do you think it's deliberate? No, look, this is more of an exercise of balancing the book, more than addressing the plight of our people. Our people want employment now, and you only realize employment out of the growing economy. Our economy is not growing, it's growing slow, but our population is growing fast. So as a result, our people are forever pushed into the poverty trap, you know. The most important issues that we've got to look at is the fact that we welcome the 1 billion rands investment that's going into policing. I think South Africa is a dangerous place. But if you really want to eradicate poverty, you want to make sure that the economy is growing at the right rate. And so the fundamental questions is that while we talk about investment in infrastructure, the stimulus on SMMEs,
I do think South Africa needs to be able to create a better economic growth story to attract investment. The Minister has presented a budget that gives hope, and firstly that addresses the announcements that the President has made, which really lifted the morale and the spirit of the country. And secondly, he has alluded to the over 1,200 contributions by citizenry in his pronouncements. So it is a balanced budget and a balanced budget that consolidates what we were saying, as we were referring to as the green shoots. Malalaka ya randi yi tirele pimenso na timali ta man'wana matiko. Xava dolara i 15 rand 87 cents, pondo 21 rand 44, euro 18 rand 17, kasi pula tiko la Botswana i 1 rand 14 cents. Minkawa ka JSE a yi ri ehenhla namuntlha. Nsuku i $5,178 an ounce, platinum $2,284 an ounce, nxavo olimbisi $70.83 imphongolo. Again, Mkhalani utalandzela na xipiko xa maxele endzhaku ka mavhengele. Mina vito ni Musa Mabunda. riperile a langutiseni leswaku maxelo ya tshamise ku yini madyambu ya namuntlha ku languteliwe mpfula leyi nga ta va yi ri kona kwala xifundzeninkulu xa Limpopo leyi nga ta va yi kha yi famba ka 30, kasi loko langutisa kwala xifundzeninkulu xa KwaZulu-Natal nakona ku languteliwe mpfula leyi nga ta va yi ri kona yi kha yi famba ka 30 wa ti-degrees, kasi loko langutisa kwala xikarhi ka tiko nakona ku languteliwe mapapa lama nga ta va ma ri kona, kasi mundzuku nakona mpfula yi ta va yi kha yi ya emahlweni loko langutisa kwala Gauteng, kasi na kwala Mpumalanga nakona ku languteliwe mpfula leyi nga ta va yi kha yi famba ka 30, kasi na kwala Eastern Cape nakona ku languteliwe mpfula leyi nga ta va yi kha yi famba ka 30 wa ti-degrees. A langutiseni leswaku maxelo ya tshamise ku yini kwala xifundzeninkulu xa Gauteng, kasi kona ku languteliwe mpfula eka tindhawu tin'wana. Pretoria 29, kasi loko langutisa kwala Johannesburg yona yi ta va yi kha yi famba ka 27, Springs kasi nakona ku ta va kha ku kufumela yi famba ka 28 wa ti-degrees. A langutiseni leswaku maxelo ya tshamise ku yini kwala xifundzeninkulu xa Limpopo, kasi kona ku ta va kha ku ri na timpfula eka tindhawu tin'wana, musi na ku hisa, kasi loko langutisa kwala ka Dinga, Blingwater, Botsoleni, Maphata, kasi na kwala ka Dzumeri, nga rivali na le ka Mahonisi nakona ku ta va kha ku hisa. Polokwane 25, kasi Tzaneen nakona ku ta va kha ku kufumela ku hisa kwala Phalaborwa yi famba ka 31 wa ti-degrees, kasi na kwala Thohoyandou nakona ku ta va kha ku kufumela loko langutisa xifundzeninkulu xa Mpumalanga, kasi kona ku langutele timpfula eka tindhawu tin'wana, Skukuza 29, Bombela 29, kasi loko langutisa Middleburg yona yi ta va kha yi famba ka 29 wa ti-degrees. Loko langutisa kwala xifundzeninkulu xa KwaZulu-Natal nakona ku langutele maxelo yo hisa la nga ta va kha ku hisa, Richards Bay ku kufumela kwala Durban, kasi loko langutisa kwala Ladysmith nakona ku ta va kha ku hisa. Loko langutisa xifundzeninkulu xa Eastern Cape, kasi nakona ku langutele mpfula yo vevuka eka tindhawu tin'wana, ku hisa Mthatha, East London 25, kasi dorobeni ra Gqeberha nakona ku ta va kha ku kufumela yi famba ka 27 wa ti-degrees. Kasi loko hi langutisa kwala Western Cape, kasi nakona ku langutele maxelo yo kufumela la nga ta ka kufumela George Mussel Bay 21, kasi Hermanus yona yi ta va kha famba ka 22, kasi kwala dorobeni ra Cape Town nakona ku ta va kha kufumela yi famba ka 22 wa ti-degrees. Loko langutisa kwala Northern Cape, kasi nakona ku langutele maxelo yo hisa la nga ta va kha kufumela kwala Springbok, Upington 33, kasi Kurumane nakona ku ta va kha kufumela ku hisa kwala Kimberley kha yi famba ka 30 wa ti-degrees. Kasi loko langutisa kwala Free State kona ku langutele maxelo yo kufumela ku kufumela Sasolburg, kasi Welcome 28, kasi loko langutisa kwala dorobeni ra Bloemfontein, kasi kona ku ta va kha ku kufumela yi famba ka 26 wa ti-degrees. Kasi loko langutisa kwala Northwest nakona ku langutele maxelo yo hisa la nga ta va kha ku hisa kwala Rustenburg, kasi loko langutisa kwala Mahikeng nakona ku ta va kha ku hisa yi famba ka 30 wa ti-degrees. Tusker nakona ku hisa, kasi loko langutisa kwala Vryburg nakona ku ta va kha ku kufumela yi famba ka 29 wa ti-degrees. Kuseka eka mina Ntombi ya ka Mkhalani, riperile.